Yo mambi mimbanye de manye ochiete afu he bani na weku chio benke no chumo mene hu wokem benke nye ni akabeni obaje nhye wo hanye no nye wo hyehye ake obachi wo benke me ni ye ni leye wo kusum wo ni chumo blanching hne keni bi koku me lele mi onyemi yo na asho mene wo ke chio benke banye gbeno ochile na ehue wachi wo benke wo onupanika gamada na sanegba ya won ewo nmene hu wachi wo benke leko ni ejale ni bi ami ojogba ebote ni bi ami ojogba ehawo eja kashi ne ken gamada ne menle shi menko menhule amenuchumoy ke ni bi ni amekenwa ni wogan aye hie ewo nmene hu wachi wo benke woson lo wo papa ni ji Mr. Gabriel ni te kotego leji the executive director ni ekangamada ne na impa nmene hu woke toyote modumo yojugba ni wado ake nmene hu nyewa wachi wo benke bo fine yo gamada ni se woke bo bana sanigba fi o ni oha wona ni bi ni ya no shi ni nke bo ngbasa ni na ke ni bi pi ya ni ke na oba wie ewo inte insa imba ewo fa ne ma bibo akashi ye gamada ne miniji ni bi oti se na mo ke ni bi ni ejemi keba ke je be ni owo sen ne nota o iro adon to bo ni ngesisi ni se nke bo Gamada office ne me wawo na twa office akamashi ni nutumo na ba tun ya oda kra eya no mani wawo ji Ministry of Tourism and Inner City Development do me ba Jake G minister New York ni work Dutch bi Netherlands embassy bi ya ke municipality of Amsterdam wakame fe twin sister relationship no ameji meni wa me hanshkon no Dutch bi ke Ministry of Tourism ke ame embassy Dutch embassy ni obe na me shika jino na kema office ne na me na wa na wo chose meni sane amehi bi ne me den chen fatai no wa je nutumo in 2006 kenken nutumo ni no me kan wo hie ni swen wa mo ni akabana o egmenwoji Oshaforte ko kwe wo Oshaforte no me prison ni she late professor Tamils Basla e ganutu mo ne no bono afo sa gamashien no de kashi obi aje prison say ke police station aje kuni o preserve le because heritage site ni ka heritage site me to UNESCO ke uloyima na aka obi ene ifata jaku ni sana bu abayi na buhe ni gamashin fe UNESCO heritage site e bi ene je ni gan culture ke jenshi je ni city e no be sana preserve we balake EU ni the European Union na me hanshka na kesa Oshaforte she balake skeba monshi ekpense ana bona fi atron ni eni be nse ni swen EU bi e keke bi e se ni atuku ni me keska baya no ni form gamada no di first project ni ibaraka sani wonye hie ni wo fesu akai sikan eyan no na kan be ami o minister ni di numa lejole wonyemi nu Jake eno na gba no je ake o ni teku kokko bi na banya me tuni lo abanya kwani na fi nke Jake ni tumo ni yo je me mo ko je ku ni ba tun gamashi bi ba tun ta flash obla hie no na me traje di ani ha lo ni tumo na ekube no hani ibaraka shi ametrashi shika wo fi contractor ni ba tuni e wo ke wo mi apo wo mi ake lo me ke je kutu emi na tuni e oba na no ni ba ya no lele ni assign contractor no wo ke wo mi na kan obote kutu ambi na nutumo e ba yi ameno amebachu ameno ke be kun ke wo pa nutumo 5 6 no ba se je ni be kan bi na tuni Jake ba
oyele nje ni ne ke nu tumo ni be kucho no na me tra for yin mi na ba ne atun bekefin lebi mi wa cheje atun ni lebi mra member eja ke ko pe ka atun ni na kan ska ba ya no European Commission ni o be at that time ekemi je won aka woto abasa aka nu tumo ni sure ka ba nya gbena lo ni ka ba nya gbena wo chemu wo ba nya gbena lele un nyonten lebi twan egbeke otun na kan nu tumo no ke sa o sha forte na fe museum on slavery awo inu osa bastion no na kan nu yen three phases, second and third phase na pa muna akra ni about transform osha forte ni ba fe very useful and functional ni ba benefit community but ni bi hwemo ni bi no of your ke ni bi ne oba fe wa nyo fe ejeme museum ejeme ni bi slot ni ba him ni ba ba se na ma kuchu e no ni ogbe osha forte na what Brazil house Brazil no hu de chonga history boni game ke mention no okuchu efe dem hu wa na Brazilian embassy amamba ameke show ni ko ame culture commission ameke shika ba wo no cafe over sa Brazil house ni Brazil house ju Brazil house mo le ba chake kura ni me ba fe no to cradle of Brazil civilization no Brazilian say enyo ba na ba asla na na ko eku ebi na cho Brazil ba gamanda ne no okweni han tumote no shika ke ya shaka sa ni oke han ni tumo e wo han oblahin ni yokuchu emi okwe picture ni yo se top ni committee number ni won gbe ni ambassador na ke me fin yemi Martin say ke Brazil house bi edenche no ju yo kankran no ko afin wo gbe na ni nche mi wo kwa han na ke wo kuchu emi obehe chon no ekoni kashin agbo no ochole parks ke ni bi ne no oji mancha agbo na ke bukum ke ekole wo fojiami ni barake o be sanu wo kwenu hu osa no oba fi akumaje park oba fi wa fi le Moral Park no oblahin ke oblaye ni ton ni na ba sa park aba fu ifan bona fi bekin bi ana ko ahwe fesa afuku no oba na ka atwa ball no ko etegbe no wa kwe wa bo kutu en bi na aba sa jeme e ba chake jenosele hu oba la ke be san wo kwe fojiami no sami no ba fi ale paving wo je shikeje ashabi na wona HFC bank amamba wawo wa sa jeme fin no na sa jeme na ka jeme fi fo no be san na cha no no sa no project mi no ka kutu en bi e pa me ka ale paving no ba select ale say ni sana pave no ka ju wona moko e ke wo mo ekumi ofi kashi beni UN habitat aka wo ka UN UNESCO ka UNDP shama aka wo project na je shen sana mecha no na me wa me ke no ni ocho le participatory slum upgrading wole boni slum si ona gba ni o mi to wa fit ni wa upgrade na kan slum me ni wo chakish ni o je me no na me ke wa mo ba ke yen mi ba chaya tufiu ma ha wo ska ne me unka gbe no kwa sa fojiami fin kote kuchu embia ne jamoni ole kuchu no ba na ke silele kuchu embia chake no ba fifin si wo kankan gbenya no nu oto eji ake sani wo na eku permanent ko bu ama na sani na eku ni me ba pe ni ko kwe kuchu ne fin oba kuchu fi old city engineer si adne ni ka ato se egbe na ba na ke no ku kuchu embia ba nya ba no na oba fi office ne sibe no oba fi office ne bi ko ba bi ehwade mi ho ke ogba ka ni bi wa na ke taflate wonye me so no cheme ni gbagbo china e bi ene because watchman ni obi ene eko ni wo ko ba bi ho ke ogba ba meji me ni bua bi am he bi efen na me sure sa me fe ni bi ni taflate be ngbe no ni kutu en bi ehunya be eko na sure no ba bua bo den wa cheme na ba wa wo na group eko ni ji dunk ame bua gbe kin bi na ni ame try me sport ke ni bi ne okoko kutu no mi atwere pe wo no boxing ke mi atwa ball fi o no sanu wo chake ni bi ahin wo han gbe kin bi ni talent na me yo si no ba fi basketball court ni no bi antone ke je ni covid ni ba na ko so no baba na school bi ni yo kutu emi fin bi na ba show na me kasi o basketball track ni bi no here no mi o kan gbe kin bi e chose mo to won ko education fata wo chose mo e nke dach bi na ba wi ake chuchuku e ko ke o tai na pa tutulutu alo tetremante ye Ghana ni di Royal School
ko to kase na kan bi rasco waya she ko en kan bi na fe bagme wo tutulu to de chana pan e be ko donc that bi ba gbasane na me ko keduku na kan ba wa no that bi ete na ma boa me na me organize am community bi na ma wo instruments complete police no police band instruments na me twa na me keba no kan ha royal school ni ne be ken bi na manya me ka se no nya yo police no ni advice on your police band e ke o buta ele mo kuni ba tin cho se be ken bi Methodist boys brigade no de che le ke ba wa wi de bon be ken bi e cho se mo bi le bi ne ken ko wa ba be ken bi ne beni shi onyo je enyo amenkwa tetrement teneni je hwe mo sande no na ka si lelen no ko ya memini abanya me kase ko ya memi be ken bi ne nkan le bi ken ba ngba no twa le bi ken ba ne ken wa bo ya na me nkan ne ken ho bi ne ken ke ntwi ne eto aka si lelen twa e ba se na mo o wa cho si be ken bi ne na ba lo ame na fi o independence 2009 to 2010 na lo ame kete Independence Square for the so many years after so many years na me afata police band ka me band there na track band there ke ha Independence there o femo na mi she te a chosi o man te a ha man ya no ten o me yo ni oje ba ke o ni ne sana free other so metro sina kwani school bi e ko ba shi bi ane na gbe na mo ko bi gbe kin bi asane ako teten mi ni ya no ni te ko no we kin bi na chosi ame to a fi on ten ye be ye owie mo mi ni twa kashi be wa mo titiri jo man se ke ba man se she wo den che wo ke wo hewo mi ton wo mo ni wo no ni em de we sande wo ke wo hewo ni gbe kan bi nu o chosi ame kan tetrement ne pa mo na me gbe JSS na ame te mo ko bi ta hia secondary school ne kan hia me ja ke mo fe mo ni ba ele no ko fe mo ame pa ahun band instruments afa chempe nyenye ma instrument ma no ko sika je ay man ni man you know come and sana cho se be kin bi e be ni twa ke authority ni ji situation sana me ka me ska wo mi na bu akawie afi be kin bi enyi ahun me ni gbe school na afi instruments e ba fte e se afi ko afi enyo se ntabi na atwa be kin bi e teten abaje ya na ma atwa de bi akemi ni nya ma atwa mi kitchen san lo mi lo chinsin je me ka e band e je band ke ni bi asa ni ke hin shi na ke tun ni no ko be kin bi acha bo ni fite mun ni twa jan bi akesi amanya ma atwa ni Independence mi na ma atwa je be ni twa ke sani amlalo anya bami ke meni am ekoya meden ba anya abanya bami blofo ba ke tourism niji be was woman's tomo abaje manse na bakwa ke obuade ni bi ni woyo be ni blofo me ba hin bi ene mini ame ba shin gbe ano na me ke wo papa me wo ni me chomo no ke ni bi ame shini bi ni jo kadi ye bi ene wo memba na bakwo ni mambi mafo he shama ba ni dani maba mabi wo che ake neke tourism ne inu ake chale wote eje neke gamada na mi nkeba wo mane hu nyie ni bipi eje mi nkeba ani anokwale ni lo ko o remote eketo mi phone he shama ba no ago jame ganyeme be eshe yo mambi info he shrao shi impa ni dani maya ihanya nunye wo shishan ke neke gamada ne ni bipi eje mi nkeba chale woti e wo fe wo banno wo sumo be na mi hu ake wo manne e bagbe fe eje gamada shi ni bipi eje mi eba e wo bebe chon wo ba chi wo benke wo che ni te ko tego ni eha wona akeshi tourism ka blofo ke tourism njiji abaje manse ni abasla wo bu ade ni bi keno ni amebashi mokoye enu shi enakwe ani ewawalo
ye gamada na emi anya mi obono yo na kan ni to mo ni nke bu otie nu mu wo ke mo here tourism fataye ni dani mu ko ba ya ekwe sani place jeme ehamo ana emi shaka te ya je se na mo ba ya lo ba na mi she jeme si ko le boni me susu o gamashi ne ye amena gamashi to patapa bi ni abu mu afi ni ne ano je ko no ba nyo ya na kanji boni me na le bele na kan no wo susu mo ja ke sani wo chake gbeme adwemo ye gamashi e ja ke men e je bi e na chomo professors ni achomo men wuji ye gamashi ne no ni boni me susu o ha wo je na kan ni de wo afi tun wo chake ne kama je ni bi ne sani wo fe ni bi ne ha me anya ba okutwe me na ba na ka wo lelen bi ene eko na ya na join chere alo ana mi she no Jinshi Kekpan Logo Festival first one was organized in 2007 olu ene request for sponsorship for Kpan Logo musical fiesta in Gamashi no of ya ko fe no ke cheme na ba Gamashi na ba kwa ke lelen bi ene ji ni afọ Kpan Logo ye no ba fe na kan ni no of fe o tan o ba fe jama hu no obo awola na ma ba kuikuye na ba fe jama festival o fe ebuko mi ahu won kwebo no ba expand ni ne ye bi eni nyemi ayekwe manche iba ke o wete anye mi ahu we na mo kweke bi ne kene ka ke o ke ta mo ni ke bi about ni iba gamada si Mr. Tegwe bi ele ko English ni bi gamashi ni bi no e ba ni o ba ta chune mi no ota e bi nke o mbra ene ka wi epi mi ne che mi ta wa lo ko ba nyo gana wa organize ne jinoko ni ko nye chibugbe no ko ni fata o program o ba fi o wa je chalo tension o wa je one day Saturday o fe Sunday po ehin ni no school bi ne yu aka me pa tutulutu ka batete mantene ame wo ke je no wa je wo lo ame ke nyen kutu ame pa ame wo ke je wo lo ame ke pa kutu ne fe na me hin tutulutu ne na atwa ne ame che invite me ke ba ye ni ho ni kutu ne me office no of meeting e ja ke me ba sana na ni aye nsan wo create no tumo han kutu en biere hu o cha me ba tumo ni ba ho komi me ni ba shido medo me ni ba fe ni wo ke jinshi no ni me chale o te one day pay of e shi ni jigbukumi ni wo ko na ka o sani wo nyo expand at least wo feel 2 days no the following year no ba cha ke 2 years ba gbonu pa me sumo na me kwa o nka me o ko ni nke tuni e chon chale wo te na sisi ahun ka shi be ni shi office shi afi ga no echon si wo fe ke ne jiwo ka jiwo ni wi o ba fe mene chalo te echon chalo te ni afagbe na aba ne dane ni kwasi oko pale ile e de bo hwie e na cheme ke ni meni bi antone anu e aka o mi de ye na jebu po ye bi na fobo sikeje tafla che wo te me pon wo ke wo twi sale o ke wo ishan fole echon chalo te be ne be na je sure cheme bo sumo ne ba nke ba gba no e fata wo program bi ni ne ajo man se na ba chale wote ni ke ote wa book flight ko na abachale wote ona no sisi mo ke gamada na ke shino ai ko bi awata o ba wi o afi ne ke o mobilize me no ge kucho ni me ni bata ba so na ke kompo bi ene o ta ni plan no fe na ke wo fi ni me ne chale wote hwi ni na cheme ke na me ni ame ya koje mo po si bi antone ame ke o na bi ni sani ni ne no fe no ko je nsin tole mi de gbe mi si ko mi o hin no le no ni no hin kan ke no ta wo ke onana kan twie o ba fi ni kama bi ye ne ke chale wote ni here blofo ba ke tourism mo fi amo la ke chale wote bi ane ikanu wo promote chale wote si wo wi ake si chale wote je gamada mi anima bi ake ne ke chale wote ni mini hese na mo ke ba ha wo gamashi ne mi ake shika agbe chale wote na ekula ba ke o fotro fi oko alo shika e ba fotro ko mi ha wo ke mene wo ke mfene afife afika afi chale wote ene jo mi nke ba ani no ko na kan ye je ni on fe chale wote nu wo ke na shika bi nu wo je chale wote se amna lo ke penje wo mi e mi ke penje wo mi many organizers say nu wo ke jinshi ameji many I'm a group all Accra.org. I'm a Jimmy Petioshi. I'm a boy. I'm a na. No ke fi oni ne. Ni boni ko boni bi ene yo ta flache. Onyo fikman aka kemo kun ba bi ene.
pay mo neken dan oba ona eya forging pi na anya atwon no no wo feji kutu en bi ase na mo na ba na aje mani ho ni no ani wo bo akomi cheme ke banku cheme mo fe mo no ofe no kudu ba ni ofe ni bo ba ho na kan gbele no ba na no ko keje mi e no ji wo shinmo ni ke to nu wo ke fe bo na fe ni kutu en bi e amena mo wa ba bi e ba ye come fresh ni no na fresh fish no fe mani ho ni wa mena no ku many spino many honda can be femo nanoko be ni twa ke be chale woti e ke mimbo wie mo me twa ke chale woti e kuko me nyo me tenko na mabua na ni nyehia me kon na e wo be ka agbe na amamelehe na me chon na me sky wo ke wo mi e onyo ye no 3D ake femo ne kan lo femo ne ke anukwale ni se ne maka fi enyo afi tene ni e ba aka mra lo wa e ya ni bona me yo he nkele tin ke papa no no ofio na mi ji money yanko ni nuku wawo no le hu ke ya wo me no le hu ka me the tourism no bi antone ke se ku e because chalote efi ni tourism le hu wa Ghana Tourism Authority minister me wa fi o ni ese o fine ni wo ba nu ake ababa fe fishing harbor ko ye bie ni eke na agba ipi eba ha wonye mmeni chuoni ye bie ne o fine wo ba nya obibo ne ke fishing harbor na hisani fi o be kan hu fishing harbor ejinoko ni kan mi in particular benke bu insisi kwen ni ewole enyo no sure na le jame nse eje mo jame ese mo efin jame ji first place ni te ni bon se mo ye no le boni fishing harbor ka se odogwa boni yo ke boni ejibia ne no onu chunu mo ne mi wo wi ya hu aka osananya sa harbor studies in UNESCO fe UNDP fe Trankeshi Abo is a potential source for employment and income generation. Eja beni gamashin no juno ni hienga. Sina je keje bi eketema e hanga pense ni bi fitation. No eje wo gbe no to mi since 2007 mi ta ma chon wo je pocket chon. Beni Tranke ni aje kete no chumo e fe te gen. E wo ke bia ne wo na ko ye wo shipon no. Nuchumo baba bi ene ehawo no wo je na agba ekebe ba hawo wo boy ye mo ne ke 2007 no of meeting of inaugural meeting ka wo le me fe minute fe bie no ka me wi ameka o sana asabia wo ne keneke nkuma fe ya ke basa ne che na jile ke me na ji nkuma ne afiku no ko bie si wo fe plan se ke ni bi fe afi discussion me ni yo je me am family aketa flat di ameshiani boko papa de property ni han le bolo no aka o nshipon ne no ahin bie amefe ameli aka aboni ni wo planning scheme me jeme abo zone no zone for harbor no je ni moko o ba nyu abo eje nso nyu ka kashi bo no ni wo le me de nche ni yo jeme ni ametun ne jeme boni me abo aje gba me na no ogbon wi mo 2007 ni wo kan film jeme ka je me nso na ni asad man harbor foni ye nso ne na kashi je me yo jeme ni se ne no ni me ya Scott ye jeme na aba jeme ewo be wo ba bi won ke wo man bi ameno amehewo ni neke gamada neba ewo ni ake neke fishing harbor nemba ni eba wa wo no paako ababa ma ni eba che na ba anya gbina ani ni aju ameje anye blofo ba ke compensation nokotomo abomode aha me noko ni ameka abo ameka chunoko fio dani neke maintain bram fo wi mo she maintain na mo tun ke aha me compensation ya ke me nokotomo blofo ba ke squatters me ni me eko me ma mo ntwi eko me efi akpata ke na kan bia na me wi aka ahwe ame ame shipon de te bi oto ko se gbe wo fi o oshukun ni o papa kan habo aka oshukun ni ba no wa ibe government property ni jeri eme lo nya aka o na gba ya ibe no nye ba hin abie bodenche ogbotwe no ahin jen kawa mo ko ska de hu abo mo je inu mi no be right ejeme nin komito e sana charge me for trespassing oh yes trespassing mo ko shukun no mean right to aka compensate bo o le mujina me wo ejen kena agbana me ke ha wole alobo ni jeme kan sinu me jame shena ba hin jeme ehin ha wo game kuchu mbie no pe ni wo yo mi se tego me ba je gbeme na nation na kan se awo no je ni taflache government kan buku ya wo je
no eke o shibi emene no mi hambo neke bo babo eje no utaje no tun ni pe no le aka ba sa habo person no to se na jin aka wo se ku e no cheba he ni no mo enwa ya ta flat che meni oje mo ko je mo e ba gbe isi mo fe mo je sian le to kuku na kaka ni awoje ro ke se be ni won ta wo ni government kun ni ke sa ni ma ya se na ma ba ya ma bi e to ba fe to compensate meni o ba yan compensate meni wo compensate o di meni to mo o ma ko so eje mo ko ma toilet eje me fiscal no ko na halegbe de fi eje me le ne won ke once they invest o je sani onye wo legbe fi o sile mo nkan yin kwa le mo post and pay wo rent yes say ni hin eje me si fin wo kun to wo fun si je mo ne to ipeme ne ba hin je ne wo je mu je aka compensation le ma yo ne kan sani impa dani wo ba hie o ba sumo ni wo bia ke ne kan bukom park ne na afi o ne gamada he mi lo o mi be na afi community sensitization meji mo ni point and vote of thanks ejiji no ko ni wo wi ahun be ni je kyo ni IPX ka ba IPX ka na akesa ajemi we ni aba ni me fi uteshi na me ke politics wo mi no ehin na kan tun fe mo de kanje mo lo si no mi afi plan aka o ba sajen ke manchagbo na ja wo be park se bi ene no park fi we ni wo yo wo fi wo ya ka o ba sa ko ni ka si fine ni e attack gbekin bi na menya me na fi no buku na fi o embi ojogbo manchagbo na le won emi mancheme na me raise issue fi o shinopo de che wo ka me we ko na kwena sa ja won yun hin mi neken wonye won hin mi neken dada buku ni chuchuka pagan fin no padi school do ta ni buku wa ba je ko ma je mo ko chu ma je me ni mene me ko ya to like ni bi ke mo ko enu buku he ni ke ba ge ba ko buku enemi awako enemi ata wa sa ne wa mambie no biye ngona wonya ko papa nu ka shemoku aloya la lo peju ma fi o na fi ye nuku ni ye fali ni ye hime no ona lo ka me wi wo fi pe Freeman Methodist somotu emi uchu embi eba ameke o sanasa na kana ji mancha gbona no sibole boni wo sikon din efen tan ke sikon fi oku akolo oku fi la ka o sani ina lodo fi o ni e moji be wo ba shibu e o na gbe iwe mo mi to no kwe camera mi ni oke wo o na gbe iwe mo no ke wo ogbe na gba ni oji ake boni wo ba fi ni wo han no ya ni wo jinshin e ya no jogba eja egun wa le san le olunagbe keji wo ni la ko mo bo alolokun do be si san wo na ncho se mehun ekutu emi ni na kan ni enkan mechi no na ba wa no wo fe kumi eja ke man skayo ni fa e se mo fin mo no keji amra lo ana fi o ni ke shi o e ba ni kan wa bo do ko pin ake skayo hun be de kan e wo bi no ba na akete ku bo togbe kugbe no san wo fe kumi ka ba na ka ja ni bonu ba wo chin sen idale kun fe ona ka jo mo bonu ba wo chin sen na kan kwa wo milk chin sen na kan kwa wo mi abo awu gagba won kete na kan kwa abo no da no bo mo ne wo gagba ni wo ni na ba han wo efa eja wo ifa ni se wo fin nino ya ke selumu afi wo no o mambi de wo che ni te ko tego ni eka gamada na ekewo enasanigba pi ni ake wo ba wie ake gamada wo denche ni ji wo gane AME efa gamada machine ni akenwa ewo no ni pe wo ba wie ji ko kwa ewie momi manse ajo ni ababa wa gamada ne won pa wo papa me wo mami me wo nu pai ni amechon wo Jamestown ne ye wo gan popa na ehipon no ni amete amehin aka ameba ni ameba wa gamada eni ana o ye pe bi ana English NGO local NGO amecho Jamestown English no ya pe no amenwa fio ke no tumo no otun ewo boni wo papa ni Gabriel eke woji menkomen ebuenwa momu ni ake blofo wi ake Oliver Twist ni chu ake won bipi won bapi won gbe chi obenke no chumo no ne mene ochi hu efe ebe eku nyenyemi yo na ashomene nke nyekeshi akwemojo ago jameke nyeme be eshe
yeah.